алло, салом. бо аввалин парвози кастамони ҳаят билет мехоҳам. абдуҷаббор экинсой. модар фотима? модар фотима. ҳа раҷаб, ҳа хуш омадӣ, гап зан. барори кор. саломат бошӣ, гап зан. чӣ хел ҳастед? шукр хуб ҳастем, гап зан. барори кор. ҳикмату исмат дар куҷо ҳастанд? пеши ҳайвонҳо рафтанд. хуб аст. ҳайвонҳо ҳикмату исмат чӣ хел ҳастанд? раҷаб, писарам, зуд бош. чизе гуфтанӣ ҳастӣ бигӯву зуд аз паси корат шав. ягон чиз нест. хуршеда нест? нест. дар куҷост? дар куҷое ки бошад ба ту чӣ фарқ дорад? гуфтанӣ будам ки эй духтараке, ба чашмонат ошиқ шудам, ба ту як гап дорам ки гуфта наметавонам. ҳамин хел чизо. писарам, маълум аст ки хуршеда ба ту ягон ҳис надораду рафта зани дигар кас шудааст. он ҳисоб намешавад. ҳисоб мешавад писарам? не, ҳисоб намешавад. ҳисоб мешавад писарам. онҳо расмӣ никоҳ карданд. гурехт. ӯ хуршедаи зебои маро дар тамоми деҳа шарманда кард. ман духтари зебое ки дӯсташ медорам дар пеши мардум шарманда мекунам? писарам, гӯш кун, камтар гапи моро ҳам гир. бин, хуршеда нест, рафт, тамом шуд, рафт. ман ҳам ҳаминро мепурсам, куҷо рафт охир? байлоқ рафт. гуфт камтар сарам ором шавад, байлоқ меравам. байлоқ рафт. тамом писарам, дигар ба ман кордор нашав. хай гап зан охи. ба худо як коре мекунӣ ки одам гап зана. байлоқ рафт, рав. гӯш мекунам. духтарам, зуд бош, тайёр шав. абдуҷаббор ба деҳа меравад. чӣ? ба хуршеда хабар деҳ, зуд ба роҳ бароед. чӣ гуфтӣ ту? хуршеда ба сарамон бало омад. чӣ шуд? абдуҷаббор ба деҳа меравад. чӣ хел кай? ҳозир? хоб бар сарамон. ту мегуфтӣ ки намефаҳмад ки ман хуршеда ҳастам. ана фаҳмид. тамом шуд, ҳама чиз тамом. зуд бош, тайёр шав. ба куҷо меравем охир? ҳама чиз тамом шуд. ба деҳа меравем. зуд бош, тез тайёр шав. роҳ гард. модар фотима, телефон биё. гӯш мекунам. чӣ? абдуҷаббор инҷо меояд? он беномус чӣ хел? шумо ҳам меоед? ман ҳам меоям. гӯш кун, то ман нарафта нагузоред ки абдуҷаббор ба замин дарояд. охир медонад ки ман ҳама вақт дар он ҷоям. майлаш модар фотима, қурбонатон шавам, вақташро гиред. ту нороҳат нашав духтарам. агар ту инро хоҳӣ, ман ӯро дар тамоми деҳа мегардонам. нороҳат нашав. ба ҳазур биёед. исмат биё. биёед. зуд бошед. чӣ шуд? биёед. чӣ? биёед.
як кори хеле муҳим доред. Гапҳои маро бо диққат гӯш кунед. акнун зуд бошед, зуд бошед, зуд бошед, зуд бошед. Мон. Зуд бидав. такси. абдуҷаббор, ҳей, абдуҷабборо. ҷаноби абдуҷаббор, ин чӣ сюрприз аст, ҳа? шумо инҷо чӣ кор мекунед? мо омадем як дӯстамонро бинем. баъдан гаштем дидем ки гуфтем не, ҳамин абдуҷаббори мо нест. ман ҳам гуфтам худи худаш аст. не, ҳамин хел шуҷура. амакбачаи худам, чашми хоҳарам хуршеда дар роҳ чор шуд. ба худо бисёр гирья кард. хело нороҳат шуд. ҳикмат, ту ҳама вақт мегуфтӣ ки ин одам берӯҳ аст, бешараф аст, беномус аст. аммо ин одам бо аввалин парвоз парида омад. магар ман ин хел гуфтам исмат? яъне шояд гуфта бошам. одами тарсу гуфтам, одами ҳаромзодаи беномус гуфтам, ҳамин қадар. хуб, маълум шудааст ки дурии хуршедаро тоқат накарда омад. амакбачаи шербачаам, чӣ хел шербача? қуввати 10 шербача аст, 10 шербача. хуб, биёед хуршедаро мунтазир намемонем, меравем. хуршеда инҷост? ҳа, ҳаминҷо аст, аммо дар хона нест. охир гап занед, инҷо ҳаст ё не? бача, ҳаминҷа ҳаст, лекин дар хона нест. дар куҷо аст? дар айлоқ. вақте ту гурехта рафтӣ, ба назди мардум баромада натавонист, ба айлоқ рафт. хуб, инҳоро дар роҳ гап мезанем. биё равем, домод. ҳа, туро хеле ёд кардем, домод. зуд бош, биё, дар мошин даро, зуд бош. биё, аблаҳ. як чиз мегӯям. ҳоло роҳамон хеле дур аст. не ҷонам, не, каме дигар меравем. магар мешавад? ту ба айлоқ рафтанро хеле осон фикр кардӣ. ҳоло меравем. ба ягон қарор биёед. роҳ кам аст ё ин ки бисёр? хайр гуфтам ку. каме дигар меравем. хуршедаро дидани омадам. ӯ аз куҷост? бача, чанд хуршеда дорем дар деҳа. духтархонди модар Фотима дар инҷо хона доштанд, меистоданд. фаҳмидам. гуфтанд шавҳараш баъди туи гурехта аст. дигар наомадааст инҷо, надидам ӯро. тамоман. ин хел бошад майлаш. то дидан. худо нигаҳдор. худатро эҳтиёт кун. писар, ман бояд таъҷилан хуршедаро бинам. ин газро зер кун. авбош. дилаш танг шудааст, ба ҳаяҷон омадааст. ихел гам назан. занаш шудааст, дигар мисли гӯшту нохун ҷудо шуда наметавонанд. газро зер кун, писар. майлаш, газро зер мекунам фақат ба хотири ту. зуд бош, газро зер кун, хоҳиш мекунам. исмат, ин мошинро хуб бирон. охир ман ҳеҷ кор накардам. чӣ шуда истодааст? чӣ шуд? ба худо намедонам. аммо натарс, амакбача. ин мошин аст, моро дар роҳ намемонад. ҳозир як бор мебинам, меоям. бисмиллаҳ. ман ин мошини шуморо нороҳат нашав, амакбача. исмат дар 2 дақиқа ҳал мекунад. амакбача, биё то мошинро таъмир кардам, ба ту як афандӣ гӯям ки диламон равшан шавад. дар ин масҷиди мо як рӯз як одам меояд, мегӯяд ки ҷанобон салом алайкум. ва алайкум ассалом. қурбонат шавам.
гулрӯ ту дар он ҷо чӣ кор мекунӣ? Аз куҷо донам ин ҷоро ёд кардам, зиқ шудам. Баъдан ғамгин мешавӣ, бе ин ҳам ба хотири ту бо парвози эканом меомадем, ҳама ҷоям дард мекунад рафтем. Орзу, шояд гӯяд ки туро хеле дӯст доштам, хато кардам. Аз ин пас мехоҳам бо ту бошам гӯяд. Ҳа? ҳамин хел мегӯяд? тамом, барои инҳоро фаҳмидан фақат як роҳ аст. марҳамат хонум Гулрӯ, марҳамат, зуд бошед. гуфтӣ дар 2 дақиқа ҳал мешавад. оя дар 2 дақиқа ҳал мешуду як рафта бинам ҳозир меоям. бин, ту ҳам бин. хоҳиш мекунам камтар тезтар меронед, хеле саросима ҳастем. ҳамин қадар меравад, мошини спортивни нест ку. хуб аммо дар роҳ хеле сангҳои бисёр ҳастанд, ҳамин қадар меравад. маро гӯш кун одами бетарбия. ту моро масхара мекунӣ а? иншоаллоҳ падару модарат ҳамин хел шаванд. падару модарат ҳамин хел шаванд. хунатро чунон маканд ки сурх шавӣ. газро зер кун ки туро чунон зада аз гӯштат ош мепазам. майлаш, асабӣ нашав. амакбача, дар сари рул бишино зер, кай ки гуфтам газа зер кун. ин мошини шуморо. Абдуҷаббор, зуд бош шербачаам, меравем, зуд бош. амакбача, калида тобуте, калида. сахттар зер кун, сахттар. сӯзишворӣ надорад. ба худо намерасем. худо туро чӣ кор кунад? ба ту мегӯям газро зер кун, газро зер кун. боз чӣ кор кунам? ронда истодаам охир. фаро, ба ин чӣ шуда? бача, бигир акнун. чӣ шуд акнун? чӣ шуд? газ бите, гуфтед чӣ шуд? билохира баллонаш кафид. худо. бензин тамом шудааст. ту чӣ хел ронанда ҳастӣ а? чаро дар мошинат бензин нест? хай ту мерехтӣ. чаро ман резам? мошин ман нест охир, бояд ту резӣ. не, вақте ки мошин лозим мешавад, мошини туст. вақте ки мушкилӣ дорад, аз ман аст. магар ин хел чиз мешавад? чӣ хел мошин фақат дар дасти туст, ту меронӣ? хай ки бу рӯз гуфт ки биё мошина бите бозор бирам. тамом акнун, бас аст, хомӯш истед. зуд бензин резед, равем. бензин нест. охир чӣ хел нест? барои эҳтиёт ҳам надоред? бале дорем. хайр резед, равем охир. наметавонам. писар ҳаст ё не? абла, як бахлашка аст, лекин дар дарунаш бензин нест. ин чаро намефаҳмад? худо. барои чӣ шуморо савор кардам? ба худо қасам ин корро мепартоям, дигар кор намекунам. ба худо. ин чӣ хел гап мезанад? чӣ хел гап мезанад? худо, 2 танга пул кор мекунем, онро ҳам барои баллонҳо месупорем. як тарафист аз он ҷо. исто. мон. хоҳарҷон, чӣ кор мекунӣ? суд бош. як тарафист ака, як тарафист. сарде охир. худо. гулрӯ, чӣ кор мекунӣ ту? гулрӯ нагӯ маро. ман хуршеда ҳастам. хуршеда. истед, дар ин наздикиҳо бояд як ҷои бензинфурӯшӣ бошад. ман рафта бензин меорам. мантиқӣ гап задӣ. бағоҷро кушо. ман ҳозир меоям. ту ис, аз барои худо ту ис. ман 2 соат шуморо мунтазир намешавам. не, расида наметавонем. орзу, абдуҷаббор кайҳост дар деҳа расидааст. агар модар фотима мисли гуфтаҳояшро дошта тавонад, мерасем. ту нороҳат нашав. зуд бош модар фотима. ин раҷаб нест? бале, худи худаш аст. дар ин ҷойҳо чӣ кор дорад? намедонам, фарёд кунамро? не, ӯро фарёд накун. ҳозир меояд, 2 соат гап мезанад инҷо. дар дарун пардохт карда метавонед.
تمام شد. تشکر. آها رسیدیم. خدا را شکر تا اینجا رسیدیم. زود پر کن این رو. چرا میخندی؟ یگان جای همین خنده آور است. نخند. زود پر کن این رو، باید پیش خورشیده روم. تمام که پر کرده ایستادم. با خورشیده چی شده است؟ تو ابله بیشرف چیکار میکنی اینجا؟ من به تو میگویم با خورشیده چی شد؟ با تو چی؟ با تو چی؟ من شوهرش هستم. شوهرش. نه نو به عقلت رسید. چرا خورشیده رو میکوبی؟ برای اون که دوباره او رو ترک کنی؟ ساز گبزه. ای خب خدا لعنت کنه تو رو. از پشت تو خورشیده بر روی هیچ کس نگاه کرده نمیتواند. خودش تنها به دشت و زمین ها رفته پنهان شده است. حتی آنجا طاقت نکرده است. چه خیل طاقت نکرده است. حاضر از آنجا آمدم. از همه خورشیده رو پرسیدم. هیچ کس او رو ندیده است. میدونی برای چی؟ اون دختری زیبا سرش در پیش همه خم شده است. با او همه میگویند که شوهرش او را پرتافته رفته است. صد افسوس به تو. نمیدونم چه خیل بر اومده است، اما از دیها گریخته رفته است. زود باشه، زود این رو پر کن. ای بچه، من تو رو در آسمان میگفتم اما در زمین یافتم. در آنجا منتظر شو. حالا حسابمان تمام نشده است. منتظر شو، پولش رو میدهم میآیم. منتظر شو. جورا جان، تو این ظرف رو بگیر، به آن 4 مغز فروش بده. بگو که یک چند کیلومتر بالاتر حکمت و اسمت هستند. این رو به آنها ده. تمام. حکمت و اسمت فراموش نکن. موتورسیکل در کجاست؟ گرفته رفت. آکا حکمت و اسمت. مرحمت. خوش آمدید. مرحمت. مادر فاطمه؟ اوچا جان، یا اینکه نشناختی؟ دخترم خورشیده، دختری زیبایم. خورشیده جانم، چه خیل هستید؟ زیبا شدم. ای البته زیبا شده ای، تماما دیگر شده ای. دختری زیبایم خورشیده جانم. مادر جان. دختر، تو آن عینک‌هایت را گیر. خوش آمدی. خوش باشی خانم فاطمه، خوش باشی. گوش کن، یک بار دیگر میشنوم که خانم فاطمه میگویی، به خدا آن زبانت را میکنم. مادر بگو دختر. خوب شده است مادر فاطمه. عبدالجبار آمده است، بهتر نیست که سراسیمه شویم. نگران نباش، اینجا مثل شهر شما نیست که کسی کدام وقتی که خواهد رفتن و آمدن گیرد. همه وقتم این خواب رو میبینم که آمده ای، نزدی من برگشته ای، گویا که تماما نرفته بودی. اما وقتی که بیدار میشوم گم میشوی.
خورشیده این خوب نیست میخیل نه؟ نیست. به سوی تو پروندم. ای کاش دستم می شکست و به سوی تو نمی پروندم. من آن شب ترسیدم که به تو چیزی می شود. چیکار کردی در آن شهر کلان؟ آنجا برای من حرام است. چیکار میکردم؟ به قشلاقمون برگشتم. مادر فاطمه در نزد در منتظرم بود. دست و رویم را شست. اشکهایم را تازه کرد. اما اشکهای من هیچ وقت تمام نشدند. مرا دیگر تنها نمیگذاری ها؟ خورشیده، من باید در حال به استانبول روم. تمام؟ حاضر چیزهایم رو میگیرم. چی کار میکنی؟ گفتی که به استانبول میرویم. اما من اما چی؟ خورشید، ما به هم دیگر زن و شوهر شده نمیتوانیم. چرا نمیتوانیم؟ من زیبا نیستم. میگفتی دوستت میدارم. میگفتی عاشقتم. حاضر وضعیتی کارهایمون خیلی بد است. تو رو نگاه و بین کرده نمیتونم. من هم کار میکنم. از دستم چیزی آید میکنم. نه خورشیده، گوش کن. من لایق تو نیستم خورشیده و من از عهده یک عائله برآمده نمیتوانم. به من دروغ میگویی. دیگر کس رو دوست میداری. نه، به من نگاه کن. به چشمانم نگاه کن. میدونی عذابی بزرگترینی که به یک انسان داده میشود چی است؟ بیهوده به یک کس امید دادن. کسی رو که بیهوده به او امید میدهند دلش خیلی درد میکند. هر روز میمیرد. مرا یک باری دیگر کشتی عبدالجبار. دلت به من نسوزد. خورشیده، کوشش کن مرا بفهمی. خواهش میکنم. ما نمیتوانیم. من نمیتوانم.
мо муносиби якдигар нестем. ки муносиби ту аст? бой ҷавони таҳсил карда, духтаре ки ба ҷои шалвар либосҳои танг мепӯшад ва духтаре ки дар пушти ороишот пинҳон шудааст. бале, ҳамин хел духтар. раф, хуршеда, наздик нашав. ман бахшиш мепурсам. дар ҳақиқат бахшиш мепурсам. барои никоҳро аз байн бурдан ҳар коре аз дастам ояд мекунам. фикр кун ки ман тамоман дар ҳаётат наомадам. тамом гӯё ки ман тамоман вуҷуд надоштам. ҳаётатро давом медиҳӣ. ту чӣ гуфта истодаӣ? ту дили маро дуздида бурдӣ. даф шав. даф шав. рав аз ин ҷо. از این پس تو را در این طرف ها دیدن نمیخواهم. نه تو را نه رنگ و رویت را دیدن نمیخواهم. اگر از تو در اینجا یگان چیز مانده باشد همش را میپرتایم. دفع شده رو. دفع شده رو که چشمم تو را نبیند. ما رو با غمهایمان تنها گذار جناب عبدالجبار. آدمی ترسو، آدمی بی ناموس، ما رو باز در راه میمونی؟ بیزن. چقدر که میخواهی بیزن. دستم رو نمیبردارم. خودم رو محافظت نمیکنم. زود باش بیزن. نیست. بیزن. بیزن. هر مشتی که به من میزنی حق خودم هست. من آدم نمیشوم. تمام شد اکنون. میروم. دیگر بر نمیگردم. از خورشید جدا میشوم. استانبول میروم، آنجا درخواست میدهم. دیگر اصل و در راحت نمیبرایم. ای آدم، اگر به من دروغ میگویی نه، راست است. یعنی خورشید را دوست نمیداری ها؟ دوست نمیدارم. باید دوست نداری. دوست نخواهم داشت. آفرین. زود باش، رو اکنون. رو. باید دوست نداری او را. دوست نمیدارم. خورشیده دخترم. خورشیده. خورشیده. چی شد؟ هیچ چیز نفهمیدم؟ نه نه. چی شد پسرم؟ این دختر کیست؟ این خیلی چیزها رو نگو پسرم. خورشیده. خورشیده جانم، خوب هستی؟ خورشیده
дарро ҳам пӯшидааст. Зуд бош Хуршеда, бояд равем. Духтарам кани як тарафист, ӯро камтар танҳо гузорем дар он ҷо. Бо худаш ягон кор намекунадам? Не духтарам, духтари ман ин қадар тарсун нест охир. Яъне умедвор шудааст, яъне беҳуда умедвор шудааст. Хуршеда, ҷонакам хуб ҳастӣ? бармегардем. не гулрӯ Хуршеда аст, Хуршеда гулрӯ аст, онҳо монанд ҳастанд. акнун ба худат биё. бас аст акнун Серкан, ту надидӣ охир? агар медидӣ ба худо мисли ман мешудӣ. аммо ту рафтӣ, он духтарро дидӣ, дар пешат гирья кард, ӯро ба оғӯш гирифтӣ. дарунат роҳат шудам? ба ҳар ҳол масъалаи духтари деҳотиро ҳал кардӣ. ҳоло бошад аризаи ҷудошавӣ медиҳӣ? бале, ҳоло бошад вақти фиреб кардани гулрӯ ҳазнедар аст. ба ту мегӯям ҷура, Абдуҷабборе ки ман мешиносам дар як соат як духтарро фиреб медиҳад. ҷураҷон, ту ин духтар гулрӯ ҳазнедарро намешиносӣ. агар бинияш ба замин афтад хам шуда намегирад. агар осон мебуд маъно намедошт. оҳ, барои ту хуб аст. ой Шагул, оҳ ой Шагул, ин чандум бор аст. хонум Гулрӯ, ин чӣ сюрприз аст? марҳамат, салом, марҳамат. кадом шамолҳо шуморо ба тарафҳои мо овард? хонум Гулрӯ утоқҳоро дидан мехоҳад, дар куҷо буданашро муайян кардан мехоҳад. мекучед, яъне албатта марҳамат. اینجا باشد اتاق من است. در قصر از همه اتاقی بهترین. نه، دوست نداشتم. اینجا اتاقی عبدوجبار است. به هر حال اینجا رو نمیخواهید، از این طرف گذرید. ای مرا ببخشید، این چی به ترتیبی است؟ اوه عبدوجبار، این چی به ترتیبی است؟ تمام. این اتاق را دوست داشتم. خودتان میدانید. شگل گوش میکنم خانم علیا، اینجا رو خیلی خوب تازه کن. میلشو خانم علیا، اما چیزهای عبدوجبار رو به کدام اتاق برم؟ ها، آنها رو چی میکنیم؟ به خانه خدمتگارها. خانه خدمتگارها؟ بله، فکر میکنم جناب عبدوجبار آنجا خودش رو خیلی راحت حس میکند. بله، جنابی عبدوجبار در کجاست؟ زینب، تو به اکل زنگ زن دخترم. در کجایی که هست خسته بیاید، چون که خیلی خبرهای مهم با او داریم. بله، همین خیلی است. حاضر زنگ میزنم. بله، اشیاهای خانم گلرو را به این اتاق بیارید. مرحمت.
گوش میکنم زینب جان. چی؟ خانه خدمتگارها؟ تو ایست خاموش کن، من حاضر می آیم. چی شد؟ چه خیل می شودی نه؟ بس است اکنون پسر، چه خیل خانه خدمتگارها. جورا این زن گلرو هزنه‌دار دلش خیلی بد است. خانه‌ام را گرفت، بس نبود باز مرا در خانه خدمتگارها می پرتاید. مگر این خیل می شود؟ من عبدالجبار هستم، این بازی را می برم. عبدالجبار، چی خبرها شیرینکم؟ با کجا این خیل سراسی من؟ هیچ چیز نیست سما جان، هیچ چیز نیست. عبدالجبار، اینجا را جمع کنید. سلام سرکان، چی خبر؟ همه خوب. سما تو چی خیل هستی؟ من خوبم. با او چی شده است این خیل؟ زنی که شرکتشان را گرفته است. چی نام داشت؟ گلرو بود، بدرو بود. گلرو هزنه‌دار. خوب چی شده است با او؟ به قصر کوچیده است. به قصر کوچیده است؟ عبدالجبار، مادرش، آنها در کجااند؟ کجا رفتند؟ آنها هم در قصر میستند. چی؟ یعنی یک جای از زندگی میکنند؟ این شوخی است؟ یعنی مثل زن و شوهر در زیر یک بام زندگی میکنند؟ دیوانه شده ای تو سرکان، بیهوده‌گویی نکن. راست نگویی؟ تا جایی که میدانم زن خیلی یک رو است سما. با او در افتادن خیلی دشوار است. یک رو است. خوب این خیل باشد من با او در میافتم. خوش آمدی جناب عبدالجبار. چیکار میکنی اکا حسین؟ اتاق نوتان رو تیار میکنم. ای باور نمیکنم، در حقیقت مثل یک عائله هستیم. خانم گلرو، به خدا از ته دل میگویم شما رو مثل دخترم میدونم. میخواستم با عائله‌تان شناس شوم. در کجا هستند؟ در استانبول زندگی میکنند؟ در میامی هستند. میامی، بله. خیلی زیق میشوی پای گلرو هم خیلی نه؟ خوب، با مرور زمان آدم عادت میکنه زینب جان. من عادت کرده نمیتوانم اپا. پدرم را خیلی یاد میکنم که با مشکلی های خودمان خانم گلرو را ناراحت نکنیم زینب جان. نه ناراحت نمیشوم. مهم نیست، کدام وقتی که خواهی گپ زده میتوانی. با اتاق اکات هم کوچیدند اکنون. حالا باشد خیلی نزدیک شده اید مثل اپا و خواهرها. این چه خیلی گپ زدن است؟ خودتان میدانید چی گفته ایستاده اید؟ خوب تمام شرکت را گرفتی. گرفتید خانم گلرو. خانه را گرفتید خانم گلرو. شرکت را هم گرفتید. مثل یک خر مجبور کردید که شرطنامه امضا کنم. اوی عبدالجبار پسرکم، به خودت بیا فرزندم. من خیلی خوبم مادر. جناب عبدالجبار، ما شما رو از چنین وضعیتی بد نجات دادیم و شما باشه در جای تشکر گفتن همین کارها رو میکنید جناب عبدالجبار. من تنها میخواهم چیکار کردنی شما رو بفهمم. مگر به زندگی یک آدم داخل شدن اینقدر آسان است؟ نیست. در حقیقت یک خائنی بزرگ است. بی قلبی، بی وجدانی. خیلی درست میگوید. باوری دارم که در حق کسی این خیل بدی نکرده اید. اما کاری که من کردم فقط خوبی است. زینب جان، خواهش میکنم برای این خیل گپ زدنم مرا ببخش. وقتی مرا شناختید محو میشدید. قرض خیلی کلانی داشتید. شرکتتان و خونه‌تان را از دست میدادید. شما را از این بطلاق کی نجات داد؟ من. ای خیلی درست میگویید، خیلی درست. اگر خواهید عائله‌تان را گرفته رفته میتوانید. عبدالجبار، اما اگر اینجا زندگی کردن خواهید مجبورید که به گپ‌های من گوش کنید.
агар вақт дошта бошед метавонед ки аз боло рафта чизҳоятонро гиред, чунки ман мехоҳам ки имшаб дар утоқи худам бихобам. ин чи аст? хуршеда ки аст? ҷаноби абдуҷаббор, хуш омадед. ман ҳам чизҳоятонро ҷамъ мекардам. мебинам ки шумо ҳам хеле мехостаед ки маро аз ин ҷо пеш кунед ойшагул. афсус ба ту ҷаноби абдуҷаббор. чӣ кор кунам? ин ҷо хонаи падари ман ҳам ҳисоб мешавад. барои ин ҷоро аз даст надодан аз дастам чӣ коре ояд мекунам? марҳамат. ба утоқам даромада метавонам? ҷаноби абдуҷаббор, аммо шумо шартнома имзо кардед. ин ҷо акнун хонаи як духтари ҷавон аст. ин ҷо утоқи хонум Гулрӯст. ман як чизамро фаромӯш кардам. ҳеҷ чизро фаромӯш накардед. ман ҳама чизро ҷоруб карда бурдам. ҷоруб кардед? албатта ки ҷоруб кардам. чӣ кор мекардам? ҷоруб накарда ҳам маро ифлос мемондам. ҷаноби абдуҷаббор, як чиз мепурсам. дар байни ҳардуи шумо ягон чиз ҳаст? нест ойшагул, нест. ака ба куҷо? хуб ба хонаи хизматгорҳо мекӯчад зайнаб ҷон. ягон ҷо барои худам мекобам. ака абдуҷаббор, ака исто. абдуҷаббор, ака исто як лаҳза. абдуҷаббор исто, маро гӯш кун. абдуҷаббор, ой писарам, ту чӣ кор мекунӣ? мақсади ту чӣ ҳаст? дар асл ту чӣ кор мекунӣ модар? дар ин хона бисёр утоқ аст. 2 дақиқа исто, фикр кун. ака исто. падарам бе ин ҳам рафтааст. ҳама чизамонро аз даст додем. ту ҳам меравӣ охир. боз бародарамро ҳам аз даст медиҳам. чаро охир инҳо ба сари мо меоянд? ака, хоҳиш мекунам, маро тарк накун. моро тарк накун акаҷон. тамом. хуб. медонед девона аст. моро бубахшед. гузар. як ҳикоя бо номи ҷазо аст. медонистед? қаҳрамони ин ҳикоя барои он ки дасташро набуранд ба ғулом шудан розӣ мешавад. аммо ғуломӣ кофӣ набуд. барои он ки дасташро наҷот диҳад ҳар рӯз худо мегуфт. ҳамаамон аз давраи мактабӣ ин ҳикояро медонем. ҷаноби абдуҷаббор, мақсадатонро мегӯед? гӯш кунед. шояд ман аз дур ба назаратон як одами бо ғурур намоям, аммо одамам. ҷаноби абдуҷаббор, ба қадри кофӣ мо шуморо мешиносем. беҳуда худатонро нороҳат накунед. як рӯз хоҷа Алӣ хеле хаста мешавад. кордро мегираду дасташро мебурад ва ба назди соҳибаш мепартояд. мегӯяд қарзамро пардохт кардаму меравад. шумо ҳаётамро наҷот додед. ташаккур. аммо ҳамаи қарзҳо як пардохт доранд. фаромӯш накунед хонум Гулрӯ. салом падарҷон. орзу, чӣ хел ҳастӣ духтарам? ҳама чиз мисли нақшаамон меравад? яъне ягон мушкилӣ нест? не, хуб баъзе вақтҳо каме мушкилӣ мешавад, аммо идора мекунем. ҳоло дар қасри абдуҷаббор ҳастем. худат танҳо метавонӣ ҳал кунӣ. хуршеда ин қадар боқувват аст ки агар ба мирих равад он ҷо тоқат мекунад.
این انگشتر در کجاست؟ جنابی عبدالجبار، خانم گلرو چیکار میکنید؟ هیچ؟ به نظرم شما پرتوها رو میکفتید. پرتو؟ نه آخیر، من در این ساعت برآمده به سگ و گربه ها خوراک میدیم. نمیدانستم که حیوان ها رو دوست میدارید. به این هم درباره من خیلی کم میدانید. خوب، حکایه‌ای که امروز نقل کردید خیلی تاثیرگذار بود. اما اوتسکول چی میگویند؟ مدای کهنه، خیلی احساساتی. میفهمید چی میگویم؟ خوب، هر دوی ما پروفسیونال هستیم. اگر هممون کاری خودمون رو کنیم، شر نیست که یگان چیز رو پرداخت کنید. خوب، یک بار وظیفه هم رو هم بگویید. به خاطرتان آوردنی بودم که سحر ساعت 9 کارتان سر می شود. برای کار. شب خیر. حاضر. تا به آنجا رسیدن یک چند چیزهایی هستند که باید به تو آموزانم. چی هستند آنها؟ بعضیشان شرکت ها و بعضیشان رکلامه. میخونم: کامفورت، ماموریت، میبل سازی، ارگونومی، زیبایی، طراحی. مینیمالیست. خیلی خوب. اکنون دوام ده. کامفورت، ساختمان، زیبایی، مینیمالیست. آن طرف چوب ها برای ساختن اتاق های جوانان است. برای کار این طرف برای ساختن آفیس. برای کار. تشکر خانم. یگان مشکلی و درخواست دارید؟ نه خانم، تشکر، خوبیم. یگان پرابلم شد شرم نداشته به من گوید امک جان. تمام؟ البته خانم. خانم گلرو، شرط نیست که به این خیل موضوع شما رسیدگی کنید. با کارگرهایتان اینقدر نزدیک نشوید. برای کار. برای کار. برای کار. یگان مشکلی دارید؟ فرض کردیم که دارم. مرحمت، گوش میکنم. نه، شرط نیست که گویم. باز با کارگرهایتان صمیمی نشوید. میدونید که من به گفته شما راضی هستم. همین خیل نه؟ میبخشید، نامتان چی بود؟ مهمت. جنابی مهمت. اگر اینجا همه جای خودشان را دانند و کار کنند، همه چیز خوب میرود. اینها نمونه های میبل هایی هستند که برای فصل نو آمادگی میبینند. در اصل از موسم گذشته جناب عبدالجبار فروخته نتوانستیم. حیران نشدم که چرا فروخته نتوانستید. خیلی بی‌زیب هستند. بی‌زیب چی معنا دارد؟ یعنی چیز گفتنی بود خانم گل رو، آنقدر مینیمالیست نیستند گفتنی بود. بله، به نظر من برای بازار ما اینها خیلی خوبند. در حقیقت برای همین بازارمان رو دیگر میکنیم جنابان. من میخواهم میبل ها زیبا باشند. کامفورت بودنشون را میخواهم. هم ارگونومیک میشود و هم به چشم میرسند. فهمیدم. البته من نفهمیدم چرا ما کارهای اینقدر سالمون را تغییر دهیم. جناب عبدالجبار، شما یگان بار فکر کردید که چرا مفلس شدید؟ تقدیر. اگر بیکارگی را به تقدیر ربط دهیم، به چیزی که از این هم بدتر است محکوم می شویم.
маълум аст ягон пешниҳод доред. кор кардан, аз ин ҳам бисёртар кор кардан. табиат ба тақдираш розӣ мешавад, аммо инсон аз ҳама махлуқи бечора дар дунё ҳама вақт бояд кор кунад. барои ҳамин мехоҳам ки аз ин пас ҷаноби Меҳмед ҳамаи корҳоятонро идора кунад. албатта. яъне чӣ хел? ягона роҳе ки аз коратон ҳаловат баред, бояд онро таҷриба кунед. ҷаноби Меҳмед, масъулияти омӯзондани ҷаноби Абдуҷаббор аз ин пас бо шумост. барори кор. ман дар ҳаётам ягон бор мисли ин зан худписандашро надидам. писар, ту ҳам наханд. бояд ту тарафи маро гирӣ. писар, охир ту дӯсти кӯдакӣ ман ҳастӣ. ба худо аз кӯдакӣ ягон касро надидам ки туро ин қадар дар ҷояш минонад. эмон аст барои худо. ай, ман намефаҳмам ин зан чӣ хел ба ҳаёти мо ҳамин хел даромад. ту ӯро дида будӣ пеш аз ин? не охир, мо аз ин пас бояд пеши ин занро гирем. яъне принсессаи ин тарафҳо ман ҳастам. куҷое наравам дар бораи ӯ гап мезананд, дар бораи ӯ ҳикоятҳо мегӯям. хаста шудам охир. ӯ барои кӣ нақшофарӣ мекунад? ҳар кори карданӣ ҳасти биё дару барӯямон кун. ҳама бояд ҳаддашро донад. ҳаддашро донад. рост мегӯӣ, рост мегӯӣ. ба худо санамҷон, он бадии дарунамро берун наоранд ки пушаймон мешаванд баъдан, медонӣ? магар он бадӣ ҳоло ҳам дар дарунат ҳаст? хуб, аз ин пас Абдуҷаббор чӣ коре ки мекунад бояд фаҳмам. хуб, ин корро чӣ хел мекунӣ? аз хонаашон ягон касро меёбам. хеле ҳаяҷонӣ шуд, мисли Ҷеймс Бонд. хуб, мешавад ҳамин хел гуфт. як дақиқа, ба фикрам ту ин хабаркашро ёфтӣ? албатта ки ёфтам. алло, ман духтари холаи Ойшагул Гулсум ҳастам. метавонам бо ӯ суҳбат кунам? ай Самоҷон, бояд ту актриса шавӣ. расман голливудӣ. Ойшагул, духтари холаат занг мезанад. ай ташаккури зиёд хонум Алия, шуморо ба заҳмат андохтам. ба ӯ бигӯ ба ин рақам дигар занг назанад. инҷо умумӣ нест. албатта мегӯям, дигар занг намезанад. маро бубахшед, хоҳиш мекунам. ман духтари хола надорам ку. алло. тамом, ман фаҳмидам духтари хола. тамом, ту ҳеҷ нигарон нашав. тамом, ба холаам саломамро расон. хайр, рӯз ба хайр. ин зан моро аҳмақ мекунад. агар Хуршеда мебуд, ин хонум Гулрӯро пора пора мекард. оҳ, Хуршеда. Абду? тамом, нороҳат нашав. ман акнун фаҳмидам ки ту фаҳмидӣ ки Гулрӯ Хуршеда нест. нодуруст аст? не, нодуруст нест. ҳамаш чиз хуб аст, ҳамаш. ту ягон адвокат дорӣ? ман бояд дар аввалин фурсат ҷудо шавам. ҳаст? акай Акиф ҳаст. аммо ҷудо шуда наметавонӣ. чӣ? ҷудо шуда наметавонӣ? Секо, ту маро девона кардан мехоҳӣ? яъне чӣ ки ҷудо шуда наметавонам? бояд касе нафаҳмида ин масъаларо ҳал кунам. ман як амакбача дорам. ӯ ҳам ҷудо шудан мехост. хуб, тамом, ҷудо шуд. ҳаминро мегӯям, гӯш кун то охир. қонун мегӯяд ки то 1 сол даъвои ҷудошавиро дода наметавонӣ. чӣ? ҳамин хел мунтазир мешавӣ. аммо як чиз аст, ҷураҷон. метавонӣ ки дурӯғ бигӯӣ. як чизҳое ҳастанд ки никоҳро қатъ мекунанд. масалан, метавонӣ бигӯӣ ки дар ҳолати бемории рӯҳӣ қарор доштам, ё ин ки маро таҳдид карданд мегӯӣ. ҳамин хел чизҳо. минимум дурӯғ мегӯӣ. аммо агар бовар кунанд. ту ин акай Акифро занг зан. алло, акай Акиф, чӣ хел ҳастед? хубам. ман як дӯст дорам, мехоҳад ки даъвои ҷудошавӣ диҳад. ман ӯро назди ту равон кунам, корашро ҳал карда метавонӣ? тамом ака, тамом, барори кор. ин чӣ кор аст? писар, охир худат намехоҳӣ ки ҷудо шавӣ? гӯё ки туро маҷбур мекунанд?
ҷураҷон, ту як дона аз ин деҳ, ҳатто 2 дона. хуш омадӣ Оишагулҷон. хуш бошӣ хонум Самоҷон. ҷонакам, ин корро накунем, коронавирус ҳаст. ҳа, рост мегӯӣ. ай, инро гирам канӣ. дар роҳ хеле хаста шудам. ой, дар роҳ хеле хаста шудам. хеле хаста шудам. ана инро гиред. ташаккури зиёд. аммо Самоҷон, хеле афсӯс ба ту. аз Абдуҷаббор ҷудо шудед, хеле нороҳат кардед моро. хуб, ҷудо шудем, аммо ба ҳам мерасем. ту бо инҳо худатро нороҳат накун. фақат барои ба ҳам расиданамон ту вазифаи хеле калонеро бояд ба дӯш гирӣ. ҳозир ба ту як чиз мегӯям. дар он иморат чизе мешавад, чизе намешавад, ту ҳамаашро бояд ба ман нақл кунӣ. махсусан дар байни Абдуҷаббор ва он Гулруд чизе мегузарад, ҳамаашро фаҳмидан мехоҳам. шумо ҳеҷ нигарон нашавед хонум Само, ин кор ба ман. Ойшагул Бонд. Санамҷон, аслан ин хандаовар нест. албатта ки дар муқобила шумо ҳаққатонро мегиред. ягон хубӣ беҷавоб намемонад, медонед. хонум Самоҷон, ман он қадар одами баднафсе нестам. он қадар чизи бисёре аз шумо намехоҳам. ман чӣ мехоҳед Ойшагул Бонд? ба худо, мебел мехоҳам. ин хел бошад, харидани мебелатон ба ман. ай, ташаккур. аммо ҳозир гапзан ҷонакам. ман мебели туро мехарам, аммо ту бигӯ, дар муқобили ин чӣ дода метавонӣ ба ман? як сония. дар дасти ман ана ин ангуштар аст. ин ангуштар дар дасти ҷаноби Абдуҷаббор буд. ин ангуштари издивоҷ аст. марҳамат. бубинед дарунашро хонум. хуршеда? хуршеда ки аст? аҷоибаш ҳамин аст. ки аст? ҳоло ҳам ки будани хуршеда як муаммо аст. акнун хонум Самоҷон, шумо мебелҳои сафеди маро тайёр кунед. ой, мебелҳои пеши пешашро мегӯям. бо завқи худатон як мебелро тайёр кунед. ҳамин ки онҳоро тайёр кардед, ангуштар дар ман аст. як бори дигар нӯшам. роҳам хеле дароз аст. духтар, ин ангуштар чӣ аст? аз куҷо медонам охир? дар дарунаш хуршеда навиштагӣ буд. хуршеда ки аст? инро бояд фаҳмам. Санамҷон. ҷураҷон, он рӯз дар деҳа будам бо хуршеда. ӯ мегурехт. ман ҳам аз пасаш мерафтам. гуфтам бо ӯ як шӯхӣ кунам. ӯро дар дарёча партофтам. ҳамин хел корҳои ошиқона. аммо дидам ки шино карда наметавонад. кам монда буд дамгир шавад. тамом, исто. агар ба ӯ ягон чиз мешуд, писар, аввал бояд мепурсидӣ. чиро? мегуфтӣ обозӣ карда метавонад ё не? ту барои чӣ ба деҳаи онҳо рафтӣ? як маросими обозӣ ташкил кун. агар тавонад Гулрӯ аст, агар натавонад хуршеда аст. хуб, кор аз кор гузашт акнун. хуб, то он ҷо хеста рафтӣ, бо чашмони худат дидиву омадӣ. як тои дигар бирез. бирез.
ту дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ ҳа? Чӣ шуда? Зуд бош баро берун. Зуд бош ба берун баро. Беахлоқ, бетарбия. Зуд бош ба берун баро. Даф шав. ту кӣ ҳастӣ? кӯмак, кур шудам. Берун баро, даф шав зуд. Берун баро. Бетарбия. ту як бало будаӣ. Балозада худат ҳастӣ. Берун баро. беахлоқ, ту дар бистари кӣ хоб кардӣ ҳа? охир он ҷои хоби худам ҳаст. Он ҷои хоби ман аст. хонаи ман аст ин ҷо. Берун баро. ту киро аз хонаи кӣ берун мекунӣ? берун баро мегӯям, даф шав. берун равед. Бидав. мекушам туро мекушам. гулрӯ, нигоҳ кун, маро гулрӯ мегӯяд. маро хонум мегӯӣ. ту чӣ қадар худписанд ҳастӣ хонум Гулрӯ. мехоҳам ки ҳамин оҳанро ба шикамат андозам. оҳан чӣ маъно дорад? инро дар лаҳҷаи деҳотӣ мегӯянд.